Akardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Keruni Rong tu ahawar kecho adimalong kumane Thekere mate kamintor Kacharli atum Rong asor bang aperi ing huponsi elong munit kilelipin ing namajo aperi buidamhu. Nijang Karpianglong ke parlo Keruni Police Station angkang Keruni Rong tui ahawar aradatum hawar kechodam adimalong kumane pang Thek Thekere Kacharli Ihji amen pen Rong arlo munit abang awelote aperi ing huponsi ing nam munit kililipin adimalong hadaksi Akarbi atum kipu Thekere amen en pon pen Kacharli idam Pura pang Thek amunit atum Rong arat aperi Pangrumsi ing nam kasing irajo so arlo so pinso kachingthang aperi buidamhu Rong arat hawar ke en rit ke pan amoton ing nam kasing irajo pe ari buihup kelongpo Arua chiklo ni phai trok ningkan suri hinira ing koira phoarni Keruni Rong tui arat ahawar atum hawar kecho adimalong kumani Thekere Kacharli Ihji Pura Rong arlo Adonaton aperi ajo apor pon ing hupo thengpi arum konane teplong along konane ke ing nam kasing irajo peri buihup titi lasi lapuson majok amunit atumle klempon pusitame arnisi neplong vegji lasi maju atumle choklem pusitame neplong check apike ne chokchedat lo pule ningje chikubir sita dia un elo lapen Rong arapen sodak pen kangsai pedoji la so hutke lapuson a ot kelang no kachoklem abang thangnat alam ningje dun long lelo pusi bangso abirta abitung atumalong Rong arat atumpen chuning report sonsi pherang ke atum kahumri damahut Rong arat atum aning kipung aning kithipen sodak pen lamthe nang ningje dun Keruni pen nang ke loberta kam sing dera report Karbi Anglong News Channel kali bangso ap mentu pen lo lo jani ya lo tang lo ke hem ti chi hem ta ke bakrai long chi ri bom lo ma ti long le det lo ma chala ki to hit ki pana tum ti thek long ta ho se ma ra ti ri ni dak nang chi lang khap si ti lang nam lo long ik lok le he sa hem ti pon lo long saman ini mati tang ti ri tu si pon det ti ri ka he tang ti ri la atum ni si thek long mati Tante pini ada nantum herangci atum nak humuri pen ya semet hawar ju pusana tum tak nak humuri pen nantum pancuru lo setelah lo pini nantum apan nang cohang lapen nantum hana pek lang nang kolam te bangke pining pen ningkan ke thom angbong continue la so mane api ari acoy solo tum kacing thang apin dengan ta mane arlu ka chia apia rianta atum pangrumpo amat elong adim laso kupene bin muni damu adim along lason si latum tibidam da masih pining penikan ke thom ke continue si thelong lo sor mu lasidak nilitum apia ri kang bobe ka hem pu alang li mata dolo sadim chelang lo alang li peri mata dokok lo ta peri tanal tum da thelong lo nasi lason Cuklem abang madule cuklem pusame laso monon pi ke bang alanga apor hur bang ke laso ayat bang tem ke rason te pusi hiltum tininda hawar sorten pusa pachini lo alam the bang ke adak Kere mimi sonsi kelong long ti kumane kupene akahinu akam Kacharli laso Thekere Kacharli ba kupene kali Adon akam ke klem sona bang pu atum son man mat ti la dak ekte apen nil tum la nikani thong bong ta lang lo la ke kang pu mane peri gi dor de ba kaching thang mu atum ka chang hudam po hor mu ga le habidang bong si bi la so habidang bong si bi ot bang yo theng de dim si bi po amat api lo yon yoni ba mane dam lo pon te la son thek long lo ti
tapi lahai ke akahin wasai penak apot amat bandu bang pule cuklem pusame ilitum angbong mo akahin wang thek du kogi lasi laso yad bang ke klem kere thonte pusine lien pen chuni ridun lo penang tum phirang kia bitung tum han pusame na tum hanta churu parlo labang so alam thia phat mo kilang lang por yung si pene do koklo putang te muni tu mining chu mi meson do kogi lasi non tum la kini pen la so dia tak pang dak ya pan pusa nang tum pan nang suru lo nang tum nang chuni ridun ni lo ilin pen ke la sen ni soก็ฮักเราอับกางนอนบิรตาปังดักโคตีตุมหันตาจุรุโรลานิตุมหันตาที่กายนี่เป็นตาลายนี่ตุมฮาวาราปัดดักนี่ตุมสุรินีราสกเจนิกันนะที่ดักเฮรุนีฮาวาร์นี่ตุมCuklem bom sudah bom. Kalau anar ni pente ni tum kasudam cuklem kasudam tam misen. Oke. Ni tum lason atina bot lah hai no kam cuklem hai sui therne. Kita ni lah bining men ningkan ket pom. Mate ningkan hini lasong bong ke karbi tum ni tum apindeng sumpot lok tiga pangrum. Mako madadar penone madagrit arlu penta menana tum long la pikok dan la ini ahi advocacy ko siapik kok adorosu sorlo te kacing khang peri lai hui mani pen mani hem pen kiti lo pen lune mate hemar lu pen ta lune la pun minan tv kang budulo da silai hui api silbom pen long le det po mani tum ri ke panalong apu yesun thek la le so peri ta halang tum nani pon det puta kali masih hawarar lu nani habbi da yu ting siwa yu song si bi kang po la dak lang abong di pine athua song si bi la samuni ta fan ri sita ni tu mit thek long le pa ki ne la si la dak hawar phantong kelangun ya phantong ke klema mate puna mana pentong kache rap tong komane tum lai ho bi lang no mate pa phiri nang putong ke klem ne mate kadus mon jadi lo ne kelang ne jadi lo ne la silai hui amuni da tuam phan isi kachuning ria sondo badu atu me Charli sita la so hawar ang bong ke so Charli deri la pen jong si mo man tu ne jong si minut ba jong si son nang tuma ko pai kelang no hut puri gi athe ar nam ke hok pet ar nam ke mo ne si nang tuam phan ang bisar begi nasi mola so nang bisar hut nang tum nang rahi kelang no hujong si mola bang so por hut inut bak ladak hawara nang theklong lok arni nang tum aki sungji jak nang kong na nasi mola so hut nang nep long lop lute ni tum thek dung nang so phanang saji nasi nang sungji re nasi nang tum phan nang pudak lo nasi non berta pang da korti atuma phanta la sonak thak yung sinang klang bom pute mon tu phanta birta nang legi aku nak kira bun thutha puti ne pasenet peta bangke la birta pang dak korte ba re korte to mata chuni ri lo la chuni lam theta la an sing tum ko tordom APHLC NGO James Hanse aro lapen ASDC Johnson Be atum Pangrumsi Akarbi anglong Rada Kimang Hemprek akang team India Constitution along ketok Articles 244A aputhak Akarbi anglong lapen NC Hills and Dimahasaw Arat Akari Hemprek kang team Articles 244A pitun serak nang popusi pherang ke amai kang nipo Patumi arua chiklo ni phai troker ni dipurong sopi angkang APHLC NGO James Hanse aro lapen ASDC Johnson Be KNCA ASDC YF KSA doan chepeng si pherang ke amai kang nipong APHLC NGO ASDC YF KNCA KSA leaders doan chepeng si Akarbi anglong lapen Dimahasaw district arat akimang mate rat amang kahimanwer aputhak hemprekang team India Constitution Articles 244A prabjin pen parliamentary session along initiative N Ponra hemprekang team nang piserak
Jia Phansi Patumi Sodak Pen Central Government Aphan Pherang Ke Amai Kangnipon Lapen Lamthe Chepaklangpo Lapen Karbi Anglong Lapen Dimhasau District Aradoan Akarbi Lapen ka Hemanver Amang Hemprekang Tim Aputak Prabjin Pen Sai Dengpon Pe Pulote Sodak Pen APHLC ASDC ASDC YF KNCA KSA Pen Chesong Asai Dengpon Po La Apotsi Nonang Kileji Aru Nipai Kriketom Arni Aphan Khonta Inkoira Pli Aphan Karbi Anglong Kangkir Pedopon Popusi Patumi Pherangke Amaya Longpen Chiparai Ponsi Pherangke Athengno Pen Karbi Anglok Lapen Dimahasau District Along Kedoan Arada Phanta Pachini Ponlo Halabang so arni kedoan arat sita hemprekang tim aparman gachesong nang cherap nang chetodun nang popusi pherangke amai kangnipen radaphan chuning report di phupen nang kilo berta relson hanse report Karbi Anglong News Channel General public of Consumer Media was a Paklan of Ugo. A penalty upon Paklan to without worrying that official on notice. Forum for Hills Autonomous State Movement, before Karbi Anglong. To the general public, local authorities, media houses, and all concerned citizens. Subject 24 hours peaceful bond in Karbi Anglong and Dimahasau. The Forum for Hills Autonomous State Movement hereby declares a 24 hours peaceful bond across Karbi Anglong East and West District on 13 May 2025 from 5 a.m. to 5 a.m. of 14 May 2025. This bond is a symbolic and democratic protest against the government of India's continued delay in implementing Article 244A of the Constitution of India, enacted in 1969 to create an autonomous state within Assam for the hill tribes of Karbi Anglong and Dimahasau. Despite over 5 decades of political assurance and repeated memorandums, the legitimate constitutional rights of the indigenous tribal people of the hills remain denied. Forum for Hills Autonomous State, an umbrella body comprising APHLC, ASDC, KSA, KNCA, WKSA, ASDC Youth Front, APHLC Women Central Executive Committee, UKYA, United Karbi Youth Association, ex-UPDS Welfare Society, PYDC, Colony Youth Development Committee, and other like-minded groups calls upon all justice-loving citizens to join in this non-violent resistance. We demand that the government of Assam and the government of India to fulfill their constitutional, moral and political responsibility by immediately initiating the process for the implementation of Article 244A, Band Guidelines. Emergency services including medical, fire, ambulance, electricity, press media, and all examinations related activities including school examinations are exempted from the ban. The ban will be non-violent, democratic and peaceful. We urge all public transport operator, business establishment, educational institutions and offices to voluntarily observe the ban in solidarity with our constitutional demand. No coercions or force will be used on the public. We appeal to all citizens, student civil society organizations, political parties, and democratic forces to support this ban as a stand for constitutional justice, tribal dignity, and democratic rights. Let this ban send a clear message to Delhi and Dispur. Implement Article 244A now. Joint Convener in Solidarity, Joint Convener for Hills Autonomous State Movement, James Sanse, Joint Convener Forum for Hills Autonomous State Movement, Sri Sonasi Terang, around the Nancy, and also official bond notice. Upon the Pura, Asilakan, one Tandet, Onik Tamet, Halabante, official bond notice.
non laisi Apeh paraman itu menaiki lapang ke general public Karbi Anglong is best upon itu appeal acuning ring lapang itu kore pangkupo appeal for peaceful democratic protest to assert constitutional demand under Article 244A. To all respected leaders of political parties, social organizations, student bodies, women's groups, and concerned citizens of Karbi Anglong, dear brothers and sisters, we, the undersigned, on behalf of the Forum for Hills Autonomous State Movement, comprising FHLC, ASDC, KMCA, KSA, WKSA, ASDC Youth Front, APHLC, Women's Central Executive Committee, UKYA, PYDC, and ex-GPDS Welfare Society, extend this heartfelt and urgent appeal to all organizations and people of Karbi Anglong, regardless of political affiliations, tribe, or ideology. Our long-standing demand for the implementations of Article 244A of the Constitution of India is not a demand for privilege, but a plea for justice. A justice promised by the Parliament in 1969 and denied for more than 50 years. This continued delay is not without consequence. Due to decades of governmental neglect, thousands of indigenous tribal families have suffered. Many have been rendered destitute, homeless, orphans, widowed, and far too many have lost their lives in conflict, in poverty, and in despair. Karbi Anglong along Municipal Board kedoan Lapen Town Committee kedo kadokave long inkoy rahini kepek pon along semi kepedeng po. Kajirong hangpi guest house along Karbi Anglong angkang kedoan long inkoy rahini Municipal Board Lapen Town Committee do. Long inkoy rahini ang bongpen borlang per Lapen lapher abangke executive officer si alang litumaphan lang po. Lapen alang litum si development asaita deng pon po. Lapen staff salary sitame alang litumpen si pajir pon po. Lapen long inkoy abangke Karbi Anglong Autonomous Council rules atengpen lang pon po. Alang litum terms ke jut etlo sitame development ke kepechun etchia phansi puthot alang litumpen semi kapedeng pon thu. Lapen election abangke kecham keche ajoine si pado pon pededlo. Lapen mo Karbi Anglong Autonomous Council ahin pensi berta pachithang popusi CEM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen pachini. Di Pupen Nangkelo berta Real Son Hanse report Karbi Anglong News Channel. Ang kangalong non korahini tahun komiti lagi municipal board do Pangrumsi dan inkoy rahini mo pen hini bangke bolang ter la pen per lahini adi bangke dak executive officer sildak langpo executive officer sildak development account dak lempo executive officer si hodak staff salary pen jenglau angkon lempo lapen ke long koy bangke Karbi Anglong Autonomous Council rules 1954 lapen ke Constitution of Town Committee rules ating pen clause 1 pen 2 lapen chapter 2 ating pen ini tu isi resolution ating n pen Karbi Anglong Autonomous Council isi resolution NC ini tu dia that terms ke judet pen afisi intum lasu ad hoc committee nitum seng pon ad hoc committee hodak Town Committee ang kanglong mate municipal board ang kanglong laso kam kape claim ji aphan staff salary pen chenglo development ang kam kape claim ji aphan arul setting pen alang tum phan pini simi peding ong pini pen alang tum methan akam sayang dengan ke alang tum chikin tidak kepada sayang dengan itu nang chetong nun dia tuman ke alang tum ke su pula phake lasalang tuman ke aku principal secretary la pen ke in charge tahun ini kan ini alang tum se ko office long system ka kecam giche kasi so apena PC ni tum ko Karbi Anglong Autonomous Council EC executive committee tum resolution and council army bangke ko
la khain ko ratok dwar bogri MSc consciential lo si diklo la dak dai thor ha barlong ke kanga dong long sini diklo pini ni lipi posira dak ke kanga dong long ke do na ko ma plon tira dak ke kanga high school long pini BJP sarkar to pen loke Charli to fain kama tha pon education yam kama tha alangli ke pangsing pen projok mane loke Charli tum ke dam ke bang king pen ke dam ke bang ke sung helobing tum la sa ke sung do alangli ma tha pon si dak ke joy pen dak ke kanga high school tabe cycle ke ronji phansi non kado ka be sik dang elo asenona dak warbogori long VDC chairman ka hai non lik elo tase malom sopan jelo bang cycle poripo lage non ke bom BJP sarkar tum si ron ponilo somar tum phan loke Charli to phan kama tha pen loke Charli politik ke dam ke bang tabe akisung mate akhel ng sung krung krang la pen bar kharu plon te ke phang ok pen dang lok kado ka be akem pen ke tamani ke su ke por motiven lidun ida da adim sisteme alani tum matha posla dak la pos sa geron tang te mate prapchin pen aporting pen ta lidun po te pen parta me alani tum ladak humkan se ladak keron pojide nai tum hamuk ladak pen paklang pon po ladak disemen ka nang chitong elo non palom so floating te alani labang so sai ding chengik po lasi non alani tum fan paklang pon po alani tum fan te arjupon po lam thei sini ladak teacher tum fan pen parta me विधि चमें साकोरम फान तबेरी तुम लब हेसिनी आरिपोन पो क्लाडक कार्डम पजिर लो प्रंग से पिनी दा साइकेल केरन पोना प्रोग्राम देंग पोन लो लगे पिनी असम गवर्नमेंट पेन ला किदु केलाक उसमार दुमहान मते स्टूडेंट तुम की चाली उसमार तुम हेलोविंग पेन के दाम के बांग ला हाय का शिक्षक दो ला पेन जॉक्सी पिनी स्कूल हम तीन तमे लेसन पिपन लो सी लेसन सी दा के कांगदोंग तमे हेडमास्टर पेन लबंसो रिक्वायरमेंट पिदिन लो जेला दा स्टूडेंट तुमता दा साइकेल राकेनांग कैंडिडेट दु पुसी अलंगली लिस्ट पिदिन टेंग पेन क्लास 9 स्टूडेंट दुमहान अलंगली रिक्वायरमेंट पिदिन लो लसो टेंग पेन सी ला दा पिनी हम थंके ब्रांडर केबाना साइकेल पिनी नंग लेलो लसो साइकेल पिनी दा नेली तुम Mondor Presiden tumpen lapen dak principal tumpen lapen pu jirpo tumpen ili tum dak wangsi pini logo Charli somar phan pini tum ron pon lo adwa bogor yang kang lo masuk thaka sai deng pon dong kan dolo sakte deng pon ma lo deng pon lo kapre school deng pon lo non bagori ta school deng pon lo lapen rong mong khat deng pon lo de thor deng pon lo nasilason kapre dim dolo la government school animan ke deng pon lo साइकिल के पी के कोपी सरकार तुम सी लाके पिनी नॉन के चारिलु हम रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट तुम सी पीपल नो तेंते अलम का पका पके लसन साइड देंग पन बोई मा ओ देंग पन बम लगे लगा निकान वांग तो देंग पन लो लाके के लोंगजी स्टूडेंट तुम दो पुरो ते पीपल लो लगे लोंगन लो नासी लासवा साइकिल फॉर्मली के पीए पंचे तो बीडीसी चेयरमैन ला पेना दोर बगुरी माने बीजेपी मंडल प्रेसिडेंट का फान जो पापन लो लासवा टेंग बनाlang तुम वांग पेन so ajai make patun pon paselang tum mantam ya kero pilo lapen nangli tum media tum sitame kebang pen la so program na cover dun pase kero pi prapelo lan admin son lang ni headmaster ke gang dong English high school तो कुछ हम ताई तुम साइकिल के लोंग बुथा तुम कान निगारो ni tum ningarong war pik la bang so sagar ke long bani tum Kacharli hin same an se ke wang punon same ke sik sak bani tum han la son sagar nai pipana poni tum ningarong war pik la bang so sagar pena jong ni tum ke wang ke dam same sapsu aki joy son long mon po la pen tung Charli hin same la son taxi an se ke thekon bom thei phan Charli pon prang bom thei phan se la so sagar same na pi pon lom prot se churolo Dela so ba cycle ke ron pot poisa nang en mai aha poisa bang en bon pe aki joy sin nang pilo namai ke thai nilimen lage sar mon rong pe nang hem loving mana ke nili hem ke rong sang ti an class 10 la si pinia bang ke bahake me la dak ke kangdong English high school along ke dam tanga por dak principal to initiative and pensi government pen hala pragyan bharti scheme pen la provincialize mate government school student bhan cycle ke ron mate kahagel piponi bula la sorting pen bang thongkar na ke student la dak ke kangdong English high school along pen amen ki pidun penangali teng pini dak pi pajir pon long lo la so long li tuma phan
nang chetong dun nang jipo abirta pen itum ta VDC chairman pen itum wang lo la si ningrong bar pik lo la si government atung ge aling le claim chita mesen ang deng pen la ki chu ben cheng lok uniform ben cheng lok admission free ben cheng lok kaddo ga weda pi la sonak taxi ki Charli tum chita me Charli pon pa mi nai la pen ki bang ilang por ans ta me la son si litum government atum pima facilities piana bang la government school long Charli tum bang facilities long on bompo la si choro nai la pen choro bar pik lo asama government la pen team karbeng long Thomas Council lapen education EM lo litum dak local MSC sa Richard Tobi kadok ga fan churo alang litum kacepaduk lapen la so initiative NPC pini la so ngdeng sai chun pon lo Pinia berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me